Таластан çıkan jigitler Qo'shqor rayonu Çolpon ayıl aymağına жақындап kaldı. Üç, 4 at menен çıktı ele. Buna bir atımız. Onu devam kaldı. Yükselip ketip baradi. Bu aytken butundan kişine aksatı aldık. Ayla yok. Çolpon ayılın aslında. Çolpon ayıl aymağının ayıl hükümet başçısı özü madaniyat tarmağında kızmatkерлер менен birgelikte üşütüp şan şököt менен Таластан çıkan jigitlerdi тосуп алууда. Dam olsun istedi. Dam olsun istedi. Anastası burada. Qanday solun. Giyinip turganların anastası akalardı. Hala Kırgızstan'da turadi. Қолдағаны қыдыр болсын. Денсаулығыңар шың болсын. Өміріңер ұзын болсын. Жаратқан жақсылықтарын насip қылсын. Қағылаған мақсатыңарға жеткіре. Көбіс өсе берсін. Егендің ортасындағы мамелелер мұндан арыдағы шың болсын. Бардығы жақсылықтарды сіздерге қараймын. Kızlarınızı yaş olsun belgele. Kes apa. Bütün alamlar Rabbisi Allah Teala'ga çeksiz mahdolar şükürler olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar olsun. Ey jaratkan Allah'ım, Kırgız elimden uçuğur emes. Manakey eki kızımız uşuntip jolga attanıp, anı joldop, manakey jigitlerimiz aldынан tosup, bardığı koştop, koldoп atışat. Şu eki mamleketibizдің ынтымағы kenен bolsun. Men baldarga kaalarım tügenen jarık manay tügön bөгön bakты taалай. Денсаулығыңар чың болsun. Жигит ар дайым at üstünde olgon. Daima ушундай элибизде at minген жигиттер, at minген kızдар көп болsun. Kızдарыбыз kız сайкал менен жаңыл мырзадай болуп мынакей жол баштады эле. Kırgız elimdin jigitleri aldынан tosup, моминтип коштоп, колдоп, жандарында жүрүп атат. Жолуңар ачык болсун, шыдыр болсун. Алла Таалам ар дайым бардыгыңарга ден соолук берсин, элибизде саламаттык, тынччылык болсун. Кудайым калкка берсин, калк ичинде берсин, элге берип эл ичинде берсин. Бөйдө кайгы кырсыктан тышкары болгула, ар кандай аламаттан тышкары болуп, жаман сөздөн, суук көчтөн алыс болуп эле ар дайым ак жолуңар ачык болсун, эки мамлекетибизге ынтымак берсин. Айтқаныңыз келсін. Kaçıma ekedağın bir batasın verip başına. Bunlar sakalımızdan ekilsin. Bombat kerevine vergenden jölü süren. Bu çora başçıda çıkıp ilgerten çoralardı. Jinap жүрген жигит билем ben. Анан эми биринчи курултайга чогуу делегат болгонбуз. Мында делегат болгон. Батырбек да делегат болгон. Анан эми бүгүн бул кытайлык туугандар биздин каныбыз. Булардын биздин ошолук үркүндө биздин 300 миңден ашык адамыбыз жок болгон. Ошо күй өңгөчө Кочкордон ушулар үркүн болгондо ошолордун кандаштарыбыз ушу келиптир биздин
жерге кут келиптирсиздер. Кочкор деген, кара кочкор деген касиеттүү жер. Бженде кочкор атабыз бар. Мына ушул нарындын бар атасы, кочкордун эң негизгиси ушу нарындын эң башталышы bu жактан чүйдөн башталганда кочкор жери. Мына бженде түштүк туугандыктар азыр жери жол ачылып атат. Бул биздин ушу түштүк туугандар ушу жол менен өтөт. Мына бүтүп калды, башты бүтүп ишке кирген атат. Эми силерге ак жол каалайм, эки эл каныбыз бир, жаныбыз бир, кыргыз элбиз. Силер тияктан аман эсен, биз бияктан аман эсен болобуз. Омин жашын. Эми биздин тура түшүнүңүздөр, жолубуз алыс, жолоочунун жолдогусу жакшы. Аттана берели, Ак жол эми сиздерге. аттаңыла. Talastan, ay! Talastan geldi alanlar, ikisi de geldi, ay! Talastan. Mına, doğru arka atlanıştı. Çolpon Ayıl Aymağı'nın Ayıl Hükümeti'nin başçısı. Oluşqa жараткан Алла Таала бизге насип этсин. Биздин бийликте отурган ажообуздун саясаттарын колдоп, элибиздин биримдиги үчүн, элдин туруктуулугу үчүн ошол программаларды иш жүзүнө ашырып, ынтымакта болушка жараткан Алла Таала бизге күч-кубат берсин. Мына Замир байке силерге дагы чоң рахмат. Ушундай иш-чараларды уюштуруп, Кытайдан келе жаткан кыздарыбызды тосуп алган, аттанып бараткан эр жигиттерге Кудай Таалам ден соолук берсин, өзгө ынтымакчылык берсин. Чоң рахмат бардыгыңыздарга, бүгүнкү иш-чарага катышып бергениңиздерге.